Pozdrav svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. Za danas imam novi projekat koji ćemo uraditi zajedno. Treba ću svoju mega iglu, a koristit ću ovu vunicu i naravno vidite kako izgleda veće nego inače, malo drugačije. Ovo je vunica koju koristim, Urban Roots, i igla treba nam od 8 do 10 mm. Ovo je divna vunica, zaista. Probajte, svidjet će vam se. Pripremila sam ovaj malo drugačiji projekat da vidite kako to izgleda sa XXL iglom i ovakvom vunicom. Vidite strukturu ovog šala. Mislim da će vam se svidjeti. Veoma je mekano i zabavno. Ostanite sa mnom. I počnimo sa lancem. Evo ponovo vunici. 97% vuna, 3% poliamid i rekla sam već igla 8 do 10 mm, moja je 10 mm i izgledat će divno na kraju zaista. Napravimo lanac. I evo vidite kako izgleda vunica. Rezultat će biti veoma divan, mekan. Da budem iskrena, ne znam tačnu veličinu moje igle, ali oko 15 do 20 mm. Neću koristiti ovu od 10. Pa uradimo sada još čvorića. Pa sada ću da izmjerim. Ovo je oko 50 cm, što je odlično. To sam i željela. Pazite samo da nemate neke zapetljane dijelove. Sada ću 2 u visinu. I vidite, sada ću nastaviti dalje provlačiti ovdje.
Evo ga, ima oko 7 redova. Veoma je divno, možete vidjeti da je zaista lijepa struktura i da je tako mekano. Sada ću još samo ovo da provučem. Naravno, vucite i da se ne vide jer ružno izgleda kada se vidi. Možete također koristiti i vaše prste umjesto ove igle. Veoma je divan projekat, nadam se da vam se svidio. Ukoliko jeste, napišite u komentarima, lajkajte, pretplatite se na naš kanal i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!